Новое радио. дуруд мегӯем ба нафароне ки тоза ба мавҷи мо пайваст шудед 95.5 барномаи шомгӯи бетанаффус ва чун ҳамаи шумо гӯӣ дуред мо мунтазам меҳмонҳоро ба барномаи шомгӯӣ даъват мекунем то ки таби шумо болида бошад ва то шумо тавонед бо ҳунарманде ки мухлисаш ҳастед ҳамсӯҳбат шавед оид ба кору фаъолияти эҷодияш маълумоти бештар дошта бошед. Ва ин шом яке аз чунин меҳмонҳо ҳаҷвнигор, нависанда, стендап комик ҳабиб баҳриддинов. мо шуморо ба студияи радиои нав хушомадид мегӯем. ассалому алайкум Зарнигор, бисёр хурсанд ҳастам ки маро ба новое радио яъне даъват кардед ва дар ин барномаи шумо ки бетанаффус ном дорад имрӯз ман бори аввал ҳастам ва бисёр аз ин лаҳза шод ҳастам. мо низ хеле шод ҳастем ки меҳмони мо такрорӣ нест ва нахустин маротиба дар барномаи шомгӯӣ қарор доред ва махсусан суҳбат доштан бо ҳаҷвнигор аз нигоҳи ман нисбатан шавқовару ҷолиб хоҳад буд нисбат ба ҳунармандон, зеро намедонӣ чиро интизор шавӣ дар рафти суҳбат бо ҳаҷвнигор ва ман умедворам ки ин шом як суҳбати самимӣ ҷолиб хоҳем дошт бо шумо. дар оғоз нахустин саволе ки ба тамоми меҳмонҳо мо пешниҳод мекунем вобаста ба шом аст. барои чӣ? зеро ки дар ҳамин вақт фурсат барномаи шомгоҳӣ оғоз меёбад. аз шом, яъне шоми шумо чӣ хел сар мешавад, дар куҷо, одатан бо кӣ, ба чӣ корҳо машғул мешавед? шом гуфта чиро мефаҳмед? барои он ки барои бисёриҳо шом ин оғози шояд саҳар аст, шояд нисфи рӯзе аст. нафаре ки кай хоб мекунад, кай мехезад, аз ин чиз вобастагӣ калон дорад. барои шумо шом чист? барои ман шом рости гап ин завтрак аст. оғози рӯз аст. да, оғози рӯз аст, субҳона аст. барои он ки мо асосан шабона кор мекунем, зангҳои телефонӣ хомӯш аст ва ҳеҷ кас ба шумо халал намерасонад ва дар шаб шумо метавонед ки бевосита кор кунед ва дар рӯз хоб кунед вақте ки ҳама бедоранд. намешавад ки масалан ҳамон реҷаро ба мисли дигарон муқаррарӣ кунӣ, рӯз кор кунӣ ва шом хоб кунӣ? чӣ халал мерасонад барои он ки мисли дигарон муқаррарӣ бошанд, нафарони эҷодӣ аз қабили шумо? масалан ҳамин хел гапҳо ҳастанд ки ақли ҷавонон ба диабет медарояд мегӯяд. аз ҳамин сабаб аз саҳар хеста беақлӣ кардан шояд барои ҳамин ба диабет асосан кор мекунем то ақли пурра дошта бошем. шиёри аҷиби ҳаҷвнигори мосир. уман ҳабиб, санъат ҷодаҳои ниҳоят фаррух ва се гуногунро дорад ва аз гумони ман бисёр мушкил масалан жанри ҳаҷв, жанри ханда, зеро як нафарро воқеан хандонда тавонистанд аз таҳти дил. ин як меҳнат, як фикри бисёр бузург доштан ва се ҷаҳонбинӣ доштанро талаб мекунад. ва барои чӣ масалан дигар жанрҳони масалан рӯвӣ ё гӯем сароидан не шумо интихоб кардед махсус ҳаҷвро? барои чӣ? рости гап аз хурдӣ ба ҳамин жанр шавқ доштам. умуман ба худи ҳаҷ бисёр устодон баромадҳо мекарданд, тамошо мекардем, шодӣ мекардем. мо ҳам дар кӯчаҳо, дар бохчаҳо илҳом мегирифтему ҳамон пародияҳое ки онҳо мекунанд, яъне мо чӣ мекардем? такрор мекардем ва фурсате расид ки ҳамин жанр барои ман писанд омад ва машғул шудам ба ҳамин жанр. акун аслан гире дигар ҳаҷвнигор будан аз ҷиҳати масалан мегирем дар саҳна баромад кардан, мардумро шод кардан, хурсанд кардан. тарафи дигараш ҳамин аст ки ҳангоми суҳбат шумо метавонед ки масалан дилхоҳ гапро гӯед, аз шумо хафа намешаванд. барои он ки шуморо пеш аз ҳама ҳамчун ҳаҷвнигор қабул мекунам ва он чизе ки ба воситаи ҳаҷв дода мешавад қабул карданаш осон аст. масалан мегирем ҳастанд дар мо дӯстоне ки ҳоло ба 27 надар омада аллакай мӯи сар надоранд, масалан мӯи сарашон кал аст. ин ҳам як восита барои хандондан аст. да, агар шумо масалан гирем ҳам то ягон касро барояш гӯед ки кал гӯед, агар аз шумо хафа шуданаш мумкин ё ки озурда шуданаш мумкин. лекин шумо агар гӯед ки сари шумо ҳама хеле сари зӯр ки агар борон занад якум шумо мефаҳмед. ё ки шумо бисёр доно ҳастед, барои ҳамин мӯйҳои нодаркор шуморо дарк карданд. ё ки мегӯяд ки занака гапаш ҳамин хел бисёр ки сарам хел ҷӯшид ки вай гармӣ ба мӯи тохат накарда гурехт мегӯяд. ё ки масалан мегирем сари калро бисёр чиз гуфтам мумкин. масалан сари кал ягон вақт шуш намекунад, яъне шабуш намекунад. тоза аст ҳамеша. бисёро мегӯянд ки мӯи сараш нест, барои ҳамин мегӯянд агар не барои он ки унҷа тобистон гарм мешавад, зимистон хунук мешавад. аз
صبح که موی نیست خالی اما شبوش در این شرایط زندگی کردن نمیتوند. درست. و برای یک ایده نو پیدا شدن، نوشتن صحنه‌های نو جالب گوناگون، به چی‌ها بیشتر در زندگی اهمیت میدید، توجه میکنید، دقت میکنید تا که یک حجم نو پیدا شود، آفریده شود؟ اگر هم تو با محیط اطراف خودمون نگاه کنید، عموما تاجیکستان نگاه کنید، اگر ما تمام مردم تاجیکستان بسیار یک مردمی شاد، بسیار یک مردمی خرسند، بسیار یک مردمی باذوق هستیم و وقتی که همین گرد و اطراف رو ناز گوش میکنید همه جا پوری حج است. فقط مثلا بعضی اعتبار میتونن، بعضی گوش میکنن، بعضی گوش نمیکنن. مثلا خیلی حادثه ها میشود که اگر همون چیز را به خاطرتون گرفته برآمده به صحنه بیاید، برای دیگران هم خنده‌آور. روزی از دانشگاه برآمده ایستاده بودیم و همراه معلمان، یک معلم همراه من فعالیت میبرند و بسیاری وقت هر دو هزل کشی میکنیم و یا چی کردن قفای ماشین میشتن، من پیش پیشتم و بسیاری وقت با دیگری ما خیلی پیسخند و سرکاسم خیلی چی میکنیم، از قفای ماشین گفتن که حبیب جان داداتا گو قرض سونی دراز کنن. بسیار جدی ها بسیار جدی کرده گفتن. تمامی درنی مارشکا همه با پیش من. این اصلا راست بود همین گفتی؟ نه و خواستن که من پروست پیش مردم با چی کنن. در شهر خوجند اکثر کس میشناسن، دیدن که من نشستگی حالا که همون نگاه کردن به خجالت ماندن شدن. خیلی منم کم تا خجالت کشیدم و پیش از ماشین فراموندن بنا قفا نگاه کردم گفتم که معلم میبخشید بوتون اتورما برامدم میگفتم. یعنی این هم یک نمودی شوخی در نمودی جواب با اون کس بود. چگونه قبول کردن؟ غضبی عصبی نشدن؟ اون کس غضبی شدن، یک مرد که همه در خنده بودن. من آهسته فراموندم من پیش از فراموندن گفتم. یعنی مهم که شما در نمودی امون ژانری حجم‌نگاری قصد خود رو گرفته توانستید؟ بله، خود اصلا خودی حجم همین است. با دیگر مثلا ریپلیکا گفتن یا مسخره کردن میگویند. مثلا اگر خودی حجم رو گرفته، از یکی از طرفای منفیش همین که با تعریف کردن یگان چیز خنده‌آور کردن بسیار دشوار. مثلا بله درست است. بله در مثال گم که جانبیک مرادوف سراینده زور بسیار هم صورتای نغز میخواند گم مگر خنده‌آور نی. بله. لیکن اگر گم که فوتبالنی کلوب استقلال اگر جانبیک مرادوف رو با سستوی خود گیرد، از این کچ بازی دیگر نمیشود، لیکن استادیوم پر میشود. چونکه جانبیک فوتبال باز کرده همه میره. بله. پس منی خیلی نمود با گردانی دیگر خنده‌آور شدنش ممکن. بله. از نگاه شما میتوانید مثلا همچون یک حجم‌نگاری جوان مطابق هم قدمی زمان اون پرابلم شاید معما مشکلاتی که در جامعه امروزه ما هست توسط حجم پیشنهاد کنید که اون از یک جهت هم خنده‌آور هم عبرت بخش باشد. اکثریت مثلا گریم حجم‌هایی که ما امروز بیان میکنیم اگر از جهت حجم گوییم خنده‌آور باشد، از دیگر جهت تربیوی هم دارن. ما حرکت میکنیم که در حجم‌هایمون مثلا میگیریم اون چیزهایی که در روزگار از در خانه است، با زبان روسیه با استفاده بی‌توخه میگن، یعنی اون چیزی که معماهای مشکلات ها رو در بر میگیرد در حیاتی هر روزه هست. مثلا همین یک دو کنسرت آخر وقتی که ما در شهر دوشنبه در کاخ سروش برآمد کردیم و همچنین در شهر خوجند در سالبرگ کنسرتمون بود، در اونجا اویدی یک ابراز نوی جکی من برآمد کرده بودم که بچه جکی از بچه‌ای که مثلا میگیم در بعضی اویله‌های تاجیک تربیت میشود چی فرق میکند، چی فرقیت دارد. مثلا میگیم جکی رو سر از خواب میخوزونن، میگن جکی خیز تو بزرگ میشی، تو کلان میشی، تو پولدار میشی. میگن جکی خرسند میخیزد، پولدار میشد، با هواس دنیای میگیرد. بعضی اویله‌های موقع مثلا میگیریم تقریبا نامی سعادت نظر من گرفته بودم، تقریبا سعادت نظر چه خیر از خواب بیدار میکنن. خیز پدرت بنالد گو بانی خواب میری، ساعت 11 شد و کوچه و بچه و گشته است، گوساله و دویده گشته است. خواه کلون شود چی میشد؟ گو میشد دیگه. چی میشد؟ یعنی مقایسه کردنی تربیه جکی و تربیه مثلا میگیریم بعضی در اولوی که ما میشود، یا که مثلا میگیریم در دولت‌های خارجی، یعنی هستن مکتب‌هایی که مثلا یکم وقتی که بچه با مکتب میرد کلمه می نویسدگیشون من میتوانم، من بزرگ میشم، من میدونم می نویسند. وقتی که ما با مکتب میرفتیم یکم کلمه هایی که می نویسیم لاله سیب داد، دادا نان داد، آچه نان داد، خیلی کلام شویم اگر ماکسیموم از دادا نان میپوییم، لاله سیب میپرسیم. همین
یعنی با خودی حج نشان دادن یگان نمودی، یعنی حل یگان معما در چیز باید همون چیز نشان دادن. از نگاه شما همین چیز رو امروز مردم چگونه قبول دارد؟ اکنون هستن که اکثریت مثلا گرین مردم تنقیدم بود نسبت به همین گونه حجم هایی که شما پیشنهاد میکنید، هم عبرت بخش است هم خنده‌آور است. البته برای چی نه؟ چون که وقتی که هر یک سخنی که شما میگویید پسند یک کس میشود و شاید که دیگر کس به عموما پسند نمیبرد، ولی ما حرکت میکنیم که اون چیزهایی رو گوییم که اصلا نادرست نباشند، یعنی با الوهیده یگان طبقه داخل داشته باشند یا که با یگان معامله روانه شده باشند. ولی تنقیدهایی هم بودن که تو نمیدونستی که گپت نگو، از کجا این گپ یافتی، تو به این گپ کیم گفت. ولی بعضی‌ها شاید این چیزا قبول کنن با همچون مثلا میگیم تربیه، همچون عبرت. بعضی‌ها اگر با اونها پسند نوید همچون تربیه تنها حج قبول کنند. بله این هم درست. و از نگاه شما حجم نگاری موسیقی توجیک انا برای انا همین روز و زمان موافق چگونه باید باشد که در حقیقت پیش برده تواند حجم رو، خنده رو اکن طلبات باشد مخصوصا با ایجودیوتش؟ درست خواهد کردید. حاضر پیشتر اگر بسیاری مثلا گریم کلانسول ها میدونند، از ما کلانتر بوده که پکلینی میدونند، دستنورسی با معلومات ها بسیار بود. مثلا انکدوت ها میگفتند، حجم ها میگفتند، صحبت میکردند، از کیه ها میگفتند یا که از بعضی کتاب ها حجم میخوندند، ولی اونقدر هم حجم در بین مردم تقسیم شدگی نبود. مثلا وقتی که استاد عبیدالله رجب برآمده مثلا برآمد میکردند، تمام خلق تماشا میکرد، ولی اونها در دست تلفن نداشتند، تنها طریق تلویزیون، اینترنت ها نبود، فقط تنها طریق تلویزیون بود. حاضر تمام جوانانی که امروز در تاجیکستان زندگی میکنند دسترسی به تمام نمودی حجم است. چی حجوی مثلا میگیم کلونادا میگن با اشاره ها، چی مثلا میگیم اون پروژه هایی که در روسیه است، کمدی کلاب است مثلا میگیم، یا که کریوی زرکل است در ازبکستان است. بسیار خیلی بسیار از اون حجم‌هایی که در اینترنت جایگیر شده است و دسترس است و برای ما همچون حجم‌نگاران نوی تاجیک کمی مشکلیت ها است. از اون سببی که ما باید که از اونها بهتر نویسیم. مشکلی در چیست؟ در زبان است و یا که دیگر بوز جبهه ها هم نه، مشکلی در خود تجربه است، چون که ما سر کردیم 5 سال پیش با ژانر استنداپ مشغول شدن و در پایتخت جمهور اکنون آمدیم. یعنی بعد از 5 سال از ولایت سوخت از شهر خوجند به پایتخت اکنون آمدیم، یعنی 5 سال گذشت. برای اون که ما در پایتخت این چیز رو بود با خلق نزدیک کنیم، با شاید ممکن 2 سال یا 3 سال می رود. و در دیگر دولت ها علاقه مثلا کمینی کلاب از 2005 سال که از کی فعالیت میبرد و کمانده کلون دارند، مبلغ گذاری های کلون دارند با اون چیز، افتر ها دارند. در سوهای ما باشد عین حال ما نو سرکرده سودیم، یعنی قشتای اولینش رو میگذاریم. بغیر از این ما باید که برای اون که اون بینندگان تاجیکستان رو به خود جلب کنیم، باید که از کامیدی کلاب از دیگر جاها زورتر یا که درستتر نویسیم که با ما هم نگاه کنند، یعنی ما هم نوتر جالبتر باشد که دقت رو به خود جلب کرده تواند. خب اومن نویسنی حجم اگر مثلا گیریم برای شما همچون یک سنجش گوییم که مثلا شما تصور کنید که این زمان در بانک قرار دارید، نفرانی زیاد یک صف کشیدن در نوبت قرار دارند برای گرفتنی مبلغ خود، انتقال پولی، یعنی در اونجا قرار دارند. اکنون شما تصور کنید که شما در آخرین نوبت قرار دارید، دلگیر شده ایستادید و نمیدونید چیکار کنید. این حالت رو با زبانی حجم چگونه حاضر به ما یا کی به شنونده پیشنهاد کرده میتونید که واقعا خنده‌آور باشه؟ در یک قطار، یعنی در بانک سودان. بله. و من صف کشیده سودان برای گرفتن کردیت شاید قطار سودان. بله. صف کشیده سودان و من در آخر من باید چیکار کنم که یکم بگذارم، درست؟ بله. لیکن از این کار نباید که یکم کسی برنجد یا که ملول خاطری کسی شد. دشوار می شود لیکن در این حالت، چون که من باید آمده گفتنم ممکن که بچه ها گوش کنیتون اون طرف انگی کاسه به اوچرا داد گفتنم ممکن این همه تخر اون طرف برای من گذشته رفته گرفتن ممکن. یگانه راهی که شما از اوچرات پیش بگذاشته میتونید این راه فریب است، چون که دیگر راه نمیرود، یگان کس از جاش نمیجومد وقتی که با اوچرات میستن. در اوچرات ها بسیار خیلی حالات ها میشوند که مثلا یه کس میگه زنم تولد میکنه از در ماشین سراغ نبرفتنم دکار، من فلان چی کسلا دیدنم دکار، من نمیخوام با اونا اصلا آدمایی که در فقط یعنی فریب کمک کرده میتونه در این حالت در وقتی ایمین اوچرات هم خیلی نوبت بهترین. خب برای چی مثلا حجم، مخصوصا
ҳаҷ ва пеш аз ба консертҳои худ ёки намоишҳои худро барпо мекунед барои як намоиши мукаммал иборат аз чанд 1 соат ё 2 соат аст одатан агар дар дохили худи лоиҳаи территорияи умра бошад агар 10 дақиқа аст агар дар алоҳидагии худатон бошад дар алоҳидагӣ яъне ба намуди сольни стендап мегӯянд яъне большой стендап ин 1 соату 13 дақиқа ёки 15 дақиқа аст 1 соату 15 дақиқа ва дар барои анамин хел як намоиши алоҳидаи худро ташкил кардан шумо чанд вақт тайёрӣ мебинед барои як намоиши баргузории як намоиш? Акун рости гап аз илҳоми шахс вобаста аст. Масалан гирем вақте ки бори аввал солни стендап гузошта будем, дар давоми 3 рӯз мо монологи 1 соату 15 дақиқа зиёда аз 180 ҳажв дошт омода кардем. дафъаи дуюм буд ки 2 моҳ пеш тавре дидем, бисёр машаққат кашидем барои омода кардани маълумот. раванди тайёр шудани саҳнаҳо ё тайёрӣ дидан ба намоиш, раванди ана ҳамин ҷараён чӣ гуна сурат мегирад? Шумо маълумотро бештар мекӯбед, ба куҷоҳо бештар диққат медиҳед, таваҷҷӯҳ мекунед? Чӣ гуна анамон хӯрок то барои миз омадан пухта тайёр карда мешавад? Аксаран гиред агар масалан бисёри соҳаҳо барои дар соҳаи худашон зур будан бояд ки ҳамаи чизи ба ҳамон соҳаи худашон дахлдорро бояд донанд. Вале барои ҳаҷвнигори хуб будан шумо бояд ки ҳамаи соҳаҳоро донед. ҳама чиза донистанатон накор. Нархи автобус чанд пул, дар оила чӣ хел моҷаро аст, зану шавҳар чӣ хел ҷанг мекунанд, падару модар ба якдигар чӣ хел муносибат доранд, кӯдак падараш ба чӣ хел мактаб, ҳама ҷо куҷо чизе ки ҳаст шумо бояд ҳамаашро донед барои он ки ягон чиз гуфта шавад, барои он ки як чизро ба дигар чиз муқоиса карда тонед. Масалан мегирем ман баъзан шабҳо мешавад мешинам соатҳои 2 шаб 3 шаб дар бораи Илон Маск мехонам, дар бораи дигар касо мехонам, то ягон хел муқоиса пайдо карда тонам ёки ягон ҳаҷв ёфта тонам дар он ҷо ки чӣ монандӣ дорад. Ва худи ҷараёни омодагӣ агиред агар бисёр мушкил аст, бисёр вазнин аст, чунки масалан мегирем ҷои масалан ранҷонидан нест ё вай нест. Масалан санъаткор агар як суруд барорад, ӯ метавонад ки як сурудашро 1 сол хонад, 2 сол хонад, 3 сол хонад, такроран хонад. Вале ҳаҷми ҳамихе чиз аст ки як бор мегӯед, дафъаи дуюм бор аллакай вайро шунаванда гӯш карда наметавонад. Вале меҳнати офариданаш мушкил аст. Мушкил аст, яъне одноразовӣ мегӯянд, яъне як маротиба истифода мешавад халос. аз ҳамин сабаб бисёр вазнин аст. хуб, вазнин, дар кори вазнини шумо ба шумо сабукӣ орзу мекунем. ҳабиб хаста набошед. пул де сабук мекардаги кора. оғози фаъолияти шумо дар воқеъ ҳамчун ҳаҷвнигор кай сар шуд, дар куҷо сар шуд ва нахустин баромади шумо дар кадом саҳна буд ва чӣ гуна эҳсосото шуморо фаро гирифта буд? Ин ду саволи мо ва баъдан боз як саволи дигар ки то ба имрӯз вақте ки шумо ба саҳнаҳо мебароед барои баромад кардан, нобаста аз оне ки аллакай то ба имрӯз як таҷрибаи муайян доред дар ҷодаи худ, чӣ гуна эҳсосот фаро мегирад то ба имрӯз? вақте ки ба саҳна мебароед, аз бори аввалин ки баромадам то имрӯз ҳар боре ки ба саҳна мебароям ҳамон эҳсосот такрор мешаванд. яъне нест ки як бор ба саҳна баромадӣ, 2 бор баромадӣ, 3 бор баромадӣ, 10 бор баромадӣ, шуд 11 бор ту мебароӣ ва ба худат боварият калон. Не, ҳаҷви ҳамихел чиз ки ҳар бор ту мебароӣ, ҳар бор шояд ин дафъа бояд ҳамихел дафъае бошад ки умуман ягон кас ханда накунад. ин дафъаи шунаш мумкин ки масалан ба ягон кас писанд намебояд. аз ҳамин сабаб ҳар бор барои ту як санҷиш аст ва мо дар худи командаи худам ҳар боре мегӯем ки дар тимамон каждый раз как первый раз. Не, ҳар бор худи ки бори аввал бо ин бошад. Масалан буд ҳолате ки шумо баромадед воқеан дар бораи чизе гуфтед ки хандаовар буд, лекин шояд аз он сабаб ки мардум онро дуруст дарк карда натонист, фаҳмида натонист, ханда набуд. дар ҳамин гуна ҳолатҳо ума ҳаҷвнигор худро чӣ гуна ҳис мекунад? акнун масалан ман будан вақтое ки 5 сол пеш аз ин қабл аз ин вақте ки нав мебаромадам, хай худам ҳам бисёр аз ин аз ҳолати ҳозирам камтар ҷавонтар будам. будан ҳолатҳое ки мебаромадам баромад мекардам, масалан ханда намешуд, масалан ҳолатҳое будан ки кам ханда мешуд, фикр мекардам ки хай нафаҳмидан, ин ҳаҷвам нағз буд, дигар чизҳо. вале ҳозир дарк карда истодаам ки не, ин чунин нест, ин хатогии худи ҳаҷвнигор аст. вақте ки ҳаҷвҳои шуморо намефаҳманд, вақте ки ҳаҷвҳои шумо хандовар намешавад, ин аз он далолат метиҳад ки шумо ҳамқадами мардум нестед. аз ин далолат метиҳад ки шумо бо мардум зиндагӣ намекунед ва аз ин сабаб шумо хатогии ҳаҷвнигор ҳисоб мешавад. бояд ки ҳар як ҳаҷве ки шумо мегӯед барои халқ фаҳмо бошад.
барои халқ наздик оддитарин дошта бале ҳамун он чизе ки даруни халқ ба ҳаст бояд ҳамун чиз бошад, на он чизе ки шумо гуфтеду масалан мегирем ду кас ханда кардану дигар касон нафаҳмидан. Ин мазмун ҳам надорад. Ба фикрам ҳар як ҳаҷвнигор, ҳар як санъаткор, ҳар як шоир, ҳар як нависанда ба фикри ман бояд ки ҳамқадами халқ ва дар дохили халқ бошад. ин фикри шахсӣ ман. бале ҳар чӣ ки аз халқ бошад боз наздиктар ба дил қабул мекунад ва умуман роҳ меёбад, ҷои худро пайдо мекунад ханда. ва то ба имрӯз дар саҳнаҳое ки баромад мекардед ман мехостам бифаҳмам ягон ҳолати ғайри чашм дошт, ногаҳонӣ, аҷоиб ки шумо ин чизро пешакӣ намедонистед, интизор набудед. Масалан пеш аз ба саҳна баромадан бо шумо рӯй дод ё ки дар саҳна вақти буданатон рӯй дод хандовар буд, аҷоиб буд, шояд ки хотирмон буд, дар ёдатон ҳаст ҳамин гуна ҳолатҳо вобаста ба ҳама чиз дар саҳна агар бошад марамад. бале аз ҳама ҷолибаш ҳамин хел буд ки мо дар барномаи соли навӣ баромад карда истодем, стендап рафта истодааст дар кафе, як таги 70 нафар одам шиштиянд, ханда, вале як мард бисёр асад баланд механдад, хандаш бисёр баланд. ва як ҳолате шуд ки вақте ки ҳаҷвро гуфтам, яъне айнан баромади ман буд, ман бояд ки 40 дақиқа баромад мекардам, дар нимаи баромади ман буд ҳамин якбора гуфту ғалти, то есть афтид аз ҳамон курсӣ нишасташ афтид. мо фикр кардем ки хай шояд ки ягон чӣ бошад, мехеста бошад ё шояд ки шароб нӯшид маст шуд, дигар ҳолат рӯй дод. як ду ҳаҷви дигар гуфтам бинам намехезад. ман гуфтам ин мардум шумо як бор нигоҳ кунед ин мард мехезад ё не. аммо каса давида рафтем, вай одам аз бисёр ханда кардана фишорашон баромада чи аз ҳуш рафтеам. яъне ки ханда зарар ҳам доштааст. ханда зарар ҳам доштааст. баъд ёре таҷил чизадем, вай одама гирифта бурдан, насарини дига ҳам вайрон шуд. ба ҳамин консерти солинавӣ ба этмом расонидем. аҷоиб буд. манам маблағамро гирифтам, бинам 20 дақиқа баромад кардагӣ ҳеҷ кас ҷим, манам оҳиста баромадам, таксиро шиштам бурафтам. ман ин гуна ҳолатҳо бисёр мешавад. масалан шумо ба саҳна баромадед, чун бисёр кори шумо бо техника вобастагӣ дорад. шудааст масалан шумо баромадед ба саҳна, баландга кор намекунад ва шумо бо садои худатон ба ҳамон толори ки воқеан калон аст, шояд овози шумо намерасад, лекин бояд ҳама фаҳмад ҳаҷбро. будад ҳамин гуна ҳолатҳо мешавад. хеле ҳолатҳо мешавад ки масалан батареяи микрофон кор намекунад. яке аз ҳолатҳое буд ки ман вақте ки гап мезадам авоз набаромад, садо дар зал дод гуфтан, фарёд кардан, то ондаме ки микрофонро ба дигарашро мебиёранд, ман микрофонро кушодаму батареяшро гирифтаму газида аз дигар монам, то ин як ҳолате шуд ки барои зал хандовар буд. акун барои мо, барои яъне ҳаҷвнигорон, ба фикри ман ин чиз иқадар муаммои калон нест вақте ки микрофонатон кор намекунад, вале муаммои калон ин барои санъаткорон аст вақте ки микрофонашон кор намекунад. бале масалан будан ман хеле ҳолатҳои дига будам ки суруд хонда истодиан тан дар шаҳри хуҷанд, дига ман намегӯям кадом санъаткор консерт рафта истодааст, садои зинда. бале гуфтану даста бардоштан, не ки суруд рафта истодааст, фаҳмидед? микрофон дар боло. якбора микрофонро нигоҳ кардану микрофон дасташон афтид аз боло. микрофон ғелида рафта истодааст ва одам аз қафои микрофон ин тараф раққосаҳо рақс мекунанд, суруд рафта истодааст. ба нихел ҳолат. як ҳолати дигар, мо дар кохи рӯдакӣ будем, пеш аз консерт мо камтар ба вақтар дар омада нишастем. махтурсен як рубобчи ҳамин дар парда наздик навохта истодааст, ҳамин чӣ мекунад, ҷур карда истодааст рубобаши, хай пардаро пӯшидан. баъд баранда гуфтанд ки хай консерти иҷодии фалон касро оғоз мекунем. гуфтам парда ба ҳамин ки ба боло бардошта шуд, ҳамин тури рубобчи ба ки омад, рубоб да ҳамин чияш дармон парда суруд сар шуд ва рубоба гирифт рафт парда боло. аҷоиб буд. воқеан як ҳолате ки дар ҳақиқат хандовар. шумо аз ҳамин гуна ҳолатҳои ногаҳонӣ ҳам вақте ки масалан ягон ҳаҷви нав менависед истифода мебаред? бале, барои чӣ не? аксарияти ҳаҷвҳо худаш дар ҳамин асос сохта мешаванд, дар ҳолатҳои ногаҳонӣ. масалан пеш аз 23 феврал буд, падару модарам рӯбарӯ нишастанд, дар онҷо як миқдор маблағ истодааст дар болои стол. модар фесодианд, хай гӯед дадош шумо вай чӣ подарка кунам, чӣ тӯҳфа кунам 20 феврал ба дадом. не зарур не. хай гӯед охи чӣ подарка кунам, не зарур не. хай гӯед охи чӣ подарка кунам, илтимос нарас ҳамин пули ман ба як рӯз, ҳамин пули мон як бор истад охи. не бояд ҳатман сарф шавад, бояд сарф кунашон накун. не модар чока дестодианд 23 феврал ба падар ба аз пули худи падар
فرقه می‌خریدی تو می‌خریدی با همونم خیلی 200 تومان گرونگا رفته دو تا پایپ خریده آورده میگم موندگیش نیست موندگیش از خودش موندگیش خریدیم مایده چویده طبیب تشکر میگویم برای اشتراک در برنامه شامگوی بی تنفس و بگذار در ایجادیات قلم شما برو باشد و با توفیل شما برین مثلا هجونیگورانی جوان در لب مردم همیشه خنده باشد احساس شادی خرسندی باشد و شما در کارهای ایجادی موفقیت و تمنا داریم. خوش آمدید بار دیگر. تشکر زیاد میگویم به شما زرنگار و همچنین با نوای رادیو و تمام کارمندانی که در اینجا فعالیت میبرند. بسیار هم موضوع خوب است و گوش کنید همه کسا خیر سلامت باشید. تشکر زیاد. عزیزان دل در اینجا برنامه شامگوی به تنفس به خیر میرسد. دوام این مدت با شما بودم من زرنگاری رستم. همیشه در موج نو باشید. شام بخیر. Новое радио.